Allah bizge çenemi yok. Biz eseptey albay turganday bizge nimatlardı bergen. Oşo nimatlardan içinen en ulu nimatlardan biri bolgon jaşoo nimatı, urmatlı bir tuğandar. Bardığızga din soğuk nimatı, uşul uçullarda kançalagan adamlar oorukanalarda, üylöründe uşul jerge butu menen basıp kelgenge mümkünçülügü yok. Göçölördü görüp kelgenge gözünün mümkünçülügü yok. Je bolbosa uşul bir sebepler menen, oorunun sebebi menen kança adam jaldırap üylöründe töşöktö жатқан adamları var. Oşontken adamlarga da Kuday Taala özü şifalарын bersin. Bir tuğandar bunu emne üçün aytıp atabız. Ar birimiz nimatlarga şükür keltireli. Şükür keltirsek Allah'tın gazınası genen eken. Biz özübüzdün çöntөгübüzgө salıştırbayla Allah Taala'nın gazınası. Allah gazınası uşunday genen, Allah'nın gazınası berip otursa bar etet. Bardığımız Allah Taala'dan muhtaçlığımızды surap otursak, dünyada cinni, insanı birigip durup, toyboğun nafsimiz var. İnsandın nafsesin, insandın nafsin bir gana toprak toyguzat bilesizler. Bir koktu altını olsa, ikinci koktunu yengseyt. İkinci koktu altını olsa, üçüncü koktunu yengseyt. İnsan balasının tabiatı nafsisi oşonday bolot. İnsan balasının gözün, insan balasının nafsesin, erteң jer aldına gömülgönde toprak gana toyguzat, başka hiç neyse toyguz albayt. Bir oşondoy toyboğun nafsi menen dagı Allah Taala'dan bolgon nerseni surap otursak, Allah suragan nersebizдің bardığın berip otursa, Allah'tın gazınasına gemit albayбыз. Gemitsek bir океанды bir деңизди элестетели, ошого bir iğneni sayıp durup, iğnege jukkan su dеңizden emneni gemitет. Gemise mına uşunçalık ölçömde gana Allah Subhanahu Taala'nın gazınası. Hurmatlı bir tuğandar, Allah Subhanahu Taala'nın gazınası uşunday geң eken. Bardığımızga rızkılandırıp atkan sensin dep Allah Taala'ga uşunday jölөнгөнгө, imanımız menen Allah'ka süykөнгөнгө ar birimiz uş jerde hareket kılıp, Kudayım maga açık göңül ber, Kudayım özüңdүn kudretиңди akılımda seze turgan kıl, özüңdүn kazınandın uşunça geң ekenin Kudayım жүрөгүmden unuttura görbe dep Allah Taala'dan daima dua kılalı. Urmatlı bir tuğandar, bizge berilgen nimatlardan çoğu jaşoo nimatı, din soğuluk nimatı, tirүүлük nimatı, uşu jaşap жүрgөн nimatыбыз eken. Birok aralarыбызda oşonun kadırına bilbegen dagı şaytandın jetegine düşüp, uşintip barıp durup, oşonda Allah Taala'nın nimatın tepsep koygonda insanlar var. Adam balası oşunda katalaşat eken, özün karmay albay kalat eken adam balası. Bizge barçılıkta dağı sabır kıluu, barçılıkta da götörүү degen nerse var. Jokçuluktu da götörgөнгө Allah Subhanahu Taala sabır bersin. Birok jokçuluktu köptөгөн adam götöröt eken. Jok bolsa götöröt eken al. Jamandыкты adam balası göğrögü götöröt eken. Birok barçılıkты, bayçılıkты, jakşı turmuştu götörüş ança adamdın kolundan gelet eken. Ağa sabır kılуу degen ança adamdın kolundan gelet eken. Urmatlı bir tuğandar, Allah Subhanahu Taala'dan uşunday jaldırap suranalı. Allah'ın bergen nimatlarına şükür kıldır. Kudayım oşonu barıktap bağlaganday sezim ber. Allah Taala'm hiç vakıtta şeytandın joluna düşürüp edip Allah Taala'dan jalınıp jalbaralı. Bizdin uşu canыбызды kıyıp koygon, aralarыбызda kançalagan adamlar bolbatat. Öz canına özü kol salgandar bolbatat, urmatlı bir tuğandar. Birok bizdin başыбызdan alыс kılsın, ar birimiz uşul jerde amin dep turalı. Kudayım kabul kılsın. Oşondoy jaman şeytandın jetegine düşüp kalgandan alыс kılsın. Bizdin baldarыбыздын oşondoy şeytandın jetegine düşkönden alыс kılsın. Bir oşunday tapnakayla atenesi var, tapnakayla üy bülödөн çıkkan adamlar oşunday jolga barganын görüp atabız. Atenesin kan jutkurup, bir tuğandarın kan jutkurup, uşul jerden özünün jubayın kan jutkurup, baldарын uşuntip kan içkenday kılıp durup taştap ketken insanlar bolup atat. Bardığımız ölüm degen bul dünyada bardık nerse jalgan bolot. Kurup algan üyüň 50 yıldan keyin buzup atasın, jalgan beken, jalgan eken. 5 yıl 10 yıl murun algan maktap uşunday uçkan kuştay bolgon nerse dep
алған машинаң 10 жылдайын айдағың келбей айтады. Бұл жалған бекен, жалған екен. Bir учурда ушундай жигит элең кармаганыңды сындыра турган, эч нерсеге тойбогон, бардык нерсени талкалап ийем деген күчүң бар эле. Bir кезде ушинтип туруп, гепшейип калган, чалгайланып калбатасың. Бул жаштыгында жалган бекен, жалган экен, урматтуу бир туугандар. Бирок bir чындык бар, муну унутпайлы. Өлүм деген чындык бар. Күллү нафсин заиqatul maut. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bardıq kıvıragan canıvar candıklardan bardığı ölüm şerbetin, ölümdün damın bir günü tatat deyip. Bardığı soşal jerge barat ekenmiz. Bu çındık. Emi oşo çındıktı Allah Teala'dan suranalı. Allah'ım ya Rabbel Alemin, Kudayım imanımdan acıratma, ihlasımdan acıratma, özüme daima secde kılayın, uşu kıska ömürde özüme jaga turgan işlerdi kılayın, adamzatqa paydalı bolayın, Kudayım jaman takdirdi görsetpe, uşu en negizgi adam balasının bardığı joluga turgan bir çındık, bu ölüm degen çındık eken. Uşu ölgönümde adamlar uşuntip artından suktanıp kalganday ölümdü nasip kıldıydı. Urmattуу bir tuğan. Bari bir gün ölet ekenbiz. Birok ölgön uçurlarımda it ölgönde ölbeyin. Ölgön uçurlarımda aram ölüm menen ölbeyin. Ölgön uçurlarımda adamlar canazama bargandan zar kanıp kalgan uşunday avalda ölbeyin. Kudayım uşu özümdün kızmatına getip baratkanda meçitke ушинтип чуркап намазга кетип атканда, розу морозо болуп атканда, балдарыма адал рызкы табайын деп үйүмдөн ушундай бир пешене тер менен иштей турган бир ишиме кетип атканда, ниетим мечитке келип сеждеде турганымда, үйлөрдө сеждеде турганымда кандай болбосун Алла Таала өзүм ыраазы боло турган бир ишти кылып атканымда ошол учурларда өлүм кетсин деп бардыгыбыз дуа кылалы. Илгерки алымдар ушундай дуа кылат эле. Tawaffani musliman ve alhiqni bis salihin. O Allah'ım meni musulman kılıp öldür. Musulman anan keyin salihler menen taza adamlarga meni ulaştır. Taza adamlarga meni koş dep uluu alımdardын duası ele. Urmattуу bir tuğan mesele demine şunu aytıp atabız. Bizde olup atkan oğrularda bardığımız darılaşımız gerek. Anı kom jalpı darılaşı gerek. Uşul denene alsın deyimiz de bar denege oşu anı sen vrachka barasыңбы, же Алла Таала жаратып койгон ичиңдеги сенин органдарың, сезимдериң күрөшөбү, бардыгы күрөшүп ошону дарылаганга аракет кылат. Ошо сыяктуу бир тууган, коомдо болгон нерсе эртең менин башыма да келбесин. Bir адам мына өзүнүн өмүрүн кыйып аткандарды көрүп атабыз. Кудай сактасын, кирип бир жерге асынып койгондорду көрүп атабыз. Бийик үйлөргө чыгып туруп өзүнүн боюн таштап ийгенди көрүп атабыз. Уксус içip turganı menen ölüp kalgandı görüp atabız. İçip ölüp kalgandı görüp atabız. Özünü özü bıçak sayıp algandı görüp atabız. Barın görüp atabız mı? Birok uşu nerseni unutpaylı. Oşo nersege can güygüsüp güybegen bolsok, oşol jerge dua kılbagan bolsok, oşo menen koşo kaygırbagan bolsok, oşonun astın toskonga hareket kılbagan bolsok, erteң ele bizdin senin de koroңa oşo nerse gelip gelişi mümkün. Kuday saktasın, menin tuğan uruguman, menin uşu jakındarman kүйүп кете тургандардын башына ошо келип калбасын. Шайтандын тизгинине алдырып, мен да ошо жолго барып калбайын, ушу коомдон алыс болсун дей турган болсок, бардыгыбыз акылыбызды иштетип, бардыгыбыз бул нерсе менен күрөшөлү. Урматтуу бир туугандар, Кур'ан-ы Керимде Алла Таала "Ва ла tulqu bi aydikum ila tahluka" Силер өз жаныңарды өзүңөрдүн колуңар менен жок болууга салып бербегиле дейт. Көрдүңүздөр. Өзүңөрдүн колуңар менен өз жаныңарды өлүмгө салып бербегиле дейт. Азыркы элге кайрылып айтарыбыз, кээ бир учурларда арзыбаган нерсеге, болбогон бир таарынышка, ушу менин сүйгөн кызым баланча сөз айтып койду деп туруп ошо менен барып асылып калган. Же болбосо мен жакшы көргөн адамыман ажырап калдым деп туруп өз жанын кыйып койгон.
же болбосо өмүр бою ушу кембагал жашадым, кедей жашадым деп туруп алып барып өзүн этаждан таштап ийген, же болбосо ушундай бир башыма кайгы келип калды, ушундан көрө өлүп калайынчы деп туруп өзүн өлтүрүп койгон, bir бизнесте банкрот болуп калдым деп туруп ушундай жолго барып аткандарды көрүп атабыз. Урматтуу бир туугандар, бул ниматтардын эң чоңу кайсы нимат? Ниматтардын эң чоңу Кудайыма шүгүрлөр болсун. Жүрөгүбүздө ыйманыбыз бар экен. Алла Таалам бизге ушу жакшы көрүп ыйман ниматын берип коюптур. Ошол ыйманыбызды үйүбүздө тынч жаткызбай, жума намазга баргын, жума намазды окушсага милдет деп туруп мечитке ошо ыйманыбыз түрткү болуп алып келип атат. Кудайга шүгүрлөр дейли. Бирок ушундай жолго барган кандай адамдар барып коюп атат? Сөзсүз ыйманында проблемасы бар адамдар барып коюп атат. Ыйман эртеңки күн Алла Тааланын колунда экенине, тагдыр Алла Тааланын колунда экенине, эртеңки күн дагы Алла Таала түгөнбөгөн казынасы менен жардам бергенге толук ыйманы жетпеген ушундай проблема болгон адам ойлоно туруп толук шайтанга тизгинди карматканда шайтан анан кылганын кылдыртып коюп атат. Урматтуу бир туугандар, бардыгыбыз бул маселени жөнүнө угуп коюу эмес, бул маселени башында айттык, дарылайлы дедик. Кантип дарылайбыз? Ыйманга кызмат менен дарылайлы. Үйдөгү балдарыбыздын ушундай кымбат бренд кийимдерди кийгизип койбой, балам сулуу дегенге сүйүнбөйлү. Балдарыбыздын айдап ыймандан алыс болуп, баланча жерге барып англисче үйрөндү, французча үйрөндү деп, ошо үйрөнүп койгонуна эле сүйүнбөйлү. Же балдарыбыз барып туруп бир жерге чемпион болуп атат, спортсмен болуп атат дегенге сүйүнбөйлү. Ал нерселерди кылдылары, бирок эң негизги максатыбыз, урматтуу бир тууган, эмне болсун, балдарыбыздын ыйманын ойлойлу. Ар бир адам үйүндө турганда мечитке келип кетип атабызбы? Ооздорубуздан ушул гана нерсе чыксын, Алланын улуулугу чыксын. Алла Тааланын бардыга күчү жете турган зат экенин үйүбүздө сүйлөйлү. Пайгамбардын улуу экенин үйүбүздө сүйлөйлү. Өзүбүз күнөөлөрдөн тыйылып, балам ушуга барбагының, эч убакытта Алланын рахматынан, эч убакытта Алланын мээриминен үмүт үзбө деп, өзүбүздүн да ыйманыбызды тарбиялайлы. Кур'ан-ы Каримде Алла Таала ла тaqnatu min rahmatillah, Алла Тааланын мээриминен үмүт үзбөгүлө дейт. Урматтуу бир тууган, үмүтсүз болуп калган адамдар биринчи себеби ушул экен. Эртеңки күндөн үмүтсүз болуп калган, ыймандан алыс болуп калгандар ушундай нерселерге барып атышат. Бардыгыбыз бул нерсени ойлонуп, Алла Тааладан бардыгыбыз дуа кылалы. Шариятыбызда ушу 5 нерсени сакташ, шариятыбыз муну милдет кылып башыбызга жүктөп койгон. Биз дин деселе намазды, орозону түшүнбөйлү. Бул орозо, намаз туура диндин башы, а башка мүчөлөрү дагы бар динimizde. Ошо сактай турган, сакташ милдет болгон 5 нерсени Алла Таала бизге шарият, бизге башыбызга милдет кылып жүктөгөн. Биринчи, динingди сакта дейт. Динingди сакта эң биринчи. Биз бардыгынын башынан жанагы айткандай ыйманыбыз, динибиз менен жашап атабызбы? Балам дин үйрөнүп атабы? Эртең ушул акмак болуп калбайбы деп, бул дүйнөдө бактылуулук кандай дегенде бардыгыбыз бактылуулукту каалап атабыз. Бирок бактылуулук ушундай, урматтуу бир туугандар, эсибизден эч убакытта чыгарбайлы. Биздин бактылуулугубуз, балдарыбыз биз каалагандай болуп чоңоюп турса, эртең жеткенде биз карып калган учурларда балдарыбызды көргөндө көздөрүбүз кубангандай бир ыймандуу болуп турса, мына чыныгы бактылуулук ошол. Колуңда миллиардың болуп, колуңда алтын күмүш, тонналаган алтын күмүшүң болуп туруп, бирок балаң кафир болуп турса, балаң бети жок мунафык болуп турса, эң бактысыз адам ошол экенин Алла Таала жүрөгүбүздөн чыгарбасын. Биринчи сактай турган шарият бизге милдет кылып койгон, сакташты милдет кылып койгон нерселердин башында биринчи динingди сакта, экинчи жаныңды сакта дейт. Карасаңыздар, нафс ошо биздин болгон жаныбызды сакта. Үчүнчү, урук тукумуң, бала бакыраңды сакта. Анан төртүнчү, мал дүнүйөңдү сакта. Бешинчи, акылыңды сакта деген. Бул нерсенин бардыгына Кудай Таала бизге ыктыяр берген.
Saqtaş degen emne oşo nerselerge etiyat mamile kılış. Oşo nerselerde Allah Taala maga amanat kılıp жүктөптүr деп ден соолуктарыбызга көңүл буруш, мал дүниебизди ушундай адалдан сактап, адалдан таап, адал нерселерге жумшап урматтуу бир тууган. Акылыбызды арамга иштетпей, адал нерселерге иштетип, динибизди сактап, жаныңарды сактагыла дейт. Эми өзүн өзү жанын кыйган эмде менен барабар дегенде, өзүн өзүнө кол салган адам, өзүнө муунуппу, өзүн асып алыппы, өзүн бычак менен уруппу, уу ичиппи, этаж үйлөрдөн секирип кетиппи, ушинтип өзүнө өзү кол салган, бул Алла Таалага каршы чыккан менен барабар. Ey Allah seni meni sen жаңылышып жасап коюпсуң, бул дүйнөгө жаратканда сен жаңылып калыпсың, мен сени тууралап коем дегендик дейт. Урматтуу бир туугандар, Allah Taala'dan kata gizlegендик болот экен бул нерселерди. Бардыгыбыз көңүлүбүзгө алалы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте кимде-ким өзүн бир нерсе менен өлтүргөн болсо, ошо нерсе менен түбөлүк ошо нерсе менен азапталат деген. Кимде-ким өзүн бир бычак менен, канжар менен, же болбосо бир темир менен өзүн сайып өлтүргөн болсо, ал кыямат күнү тозокто миллиард жыл, 2 миллиард жыл, 10 миллиард жыл эмес, түбөлүктүү анын чеги жок. Жаханнамда ушинтип туруп, ошону менен бычак менен сайынып отурат дейт, көрдүңүздөр. Кимде-ким бир этаж үйлөрдөн секирген болсо, аны биз билбейбиз, Кудай Таала аны көрсөтпөсүн. Ошо жана муунуп атканда, ошо акыркы минуту кандай болуп атканын биз билген жокпуз да. Акыркы деми кантип чыгып кетип атканын билген жокпуз да, урматтуу бир туугандар. Ошол учурда кандай өкүнүп атканын, кантип ушу Алла Таала берип койгон жарыкчылыкты, Алла Таала берип койгон колду, Алла Таала берип койгон жанды акыркы коштошууда арам коштошуу менен коштошуп аткандардын акыркы секундун эч кимге даамын таттырбасын, көрсөтпөсүн. Бирок ошонун көргөндөрдүн кандай абалда болгонун биз көргөн жокпуз. Бирок ошентип асынган болсоң, ошо кыяматта тозокто ошо түбөлүктүү ошонун азабын тартып турат. Адам деген бир жерден секирген болсо, секирип келаткан учурларда эмне деген ойлор, башына кыйынчылык келгендеги бир секунд жакшы жашоодогу миллион жылдан дагы кымбат болорун, андан дагы өйдө болорун эсибизден чыгарпасын. Бир секундта, акыркы секундунда акылынан эмне деген ойлор өттү, кандай азаптарды чекти, аны биз билбейбиз. Алла Таала бизге анын даамын таптырбасын. Бирок урматтуу бир тууган, ошо секирип келатканда кандай абалда жаны чыккан болсо, так ошондой азапталып турат деген. Кимде-ким уу ичип өлгөн болсо, кыяматта ошо тозокто, ошо жерде түбөлүктүү ошо уунун азабын чегип улам уу ичип турат деген. Улам уу ичкенде ичегилер кандай айрылып кетип аткан болсо, ашказан кандай ийирип кетип аткан болсо, так ошонун азабын түбөлүктүү тартып турат деген. Алла Тааланын, көрдүңүздөр, бизге берип койгон эң улуу нерсе, эң улуу нимат бул биздин мүчөбүздү, өзүбүздүн нафсибизди, өзүбүздүн жаныбызды, урматтуу бир тууган, коргоо, бул шарияттын бизге милдет кылып койгон нерсеси. Ошо коргогон нерсеге каршы чыгарып, Кудай, мен сенден акылдуумун, сен акылсыз болуп мени жаратып коюпсуң, сен туура эмес жараткансың дегендик болот экен. Бардыгыбыз бул нерседен сактанып, Кудайым, ушундай жаман өлүмдөн сакта, мага өлүм бересиңби? Өлүм хак болгон учурларда мени ушул дүйнөнүн эшигин бир күн жабабыз. Кимибиз 60 жашта жабабыз, кимибиз аз биздин энебиздин курсагында учурлары. Аны секунд жылдыра албайбыз, бир секунд артка жылдыра албайбыз бир туугандар. Бирок кандай өлүш, кантип өлүш, кандай абалда өлүштү Алла Таала биздин ыктыярыбызга коюп койгон. Эгер бул дүйнөдө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам билесиң, урматтуу бир тууган, Туфайл ибн Амир деген Меккеден Мадинага пайгамбарыбыз үчүн, пайгамбарыбыздын дини үчүн, Алла Тааланын ыраазылыгы үчүн хижрат кылды. Хижрат
anda janında bir özünün жердеши болгон bir kişini dagы ушундай hicrat kılalı dep musulman avalda аны koşo hicrat kıl. Oşol uçurlarda Madina'ga gelgende Madina'da biraz uğru olup atkan ele. Madina'nın ısık yerlerine, çoğuçun yerlerge çıdabay al kişi gelgen uçurlarda oşun. Madina'nın uşunday böyle men öz jerim ele jakşı eken dep oşo ıyık yerler anan biraz uçur ötkendeyin bayağı kişi uşunday bir uğruğa kabılıp kaldı. Karasaңыздар, al uğru uşunday uğru turgan, butunan baştası çirip kete vere turgan, uşunda jetip kalganda bağı uğruğa çıdabastan al kişi, emne kılışı bilbey, sabırsızlık kılıp durup kesip salgan eken. Kesip salgandan keyin al keste azırkı Madina'nın tuğ çokusuna jetkende kanday bolup atkanын көрүp atabыз. Бирок ал кезде эле кылымды. Урматтуу бир туугандар, ошол учурda заражай болуп kişi bul dünyadan ötüp gitti. Ötüp getkende Tufayl ibn Amir radıyallahu anhu uşunday kaygırıp, uşun menin hicrat geldile, hicrat kılıp geldile, beçara uşunti ötüp gitti, biraz tuğrame süylep aldı degen oylor gelip, erten uy bülösüne emnede aytamın degen oylor uşunti basıp, uşunti kaygırıp, oşo kişini көп estep жүрgөн eken. Bir günü Tufayl radıyallahu anhu tüşünde bayağı kişini görüp kalat. Görgende uşunday jakşı surette deneleri sulu, göңүлдөрү açık avalda göret. Oşentip bayağını görüp suyunsa, bayağı kesilgen kolluğunun uşunday bir nese menen oğrap algan eken tüşünde. Oşol uçurda bayağı joldoşunan, dosunan, seni uşunday avalda, koz avalda gördüm. Sen bolsa uşunun sebebinen kolundu gezip salıp, anan uşundan ürüp oturup uşu dünyadan kettiň elen, kanday boldu, kanday mamile boldu degende, men paygambar üçün, Allah'ın dini üçün, hicrat kılıp gelgenim üçün Allah Taala bardık gün ölörümdü geçirdi degen eken. Oşon üçün denelerinin bardığı suru bolgan. Birok kolуңду emne tagıp aldın degende, maga uşunday kabar boldu, saga jakşınakay kol berdik, saga amanat kılıp berdik. Özüň buzup aldın degen kabar geldi, oşon üçün taňıp jürem degen eken, gördüňüz. Keyin Tufayl radıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den janına vardı. Ya Resulallah, o Allah'ın peygambarı, meni menen hicrat kılıp gelgen adamdı tüşümde gördüm. Bolgon akıyanı bileteren, uşu tüşümde görsem uşunday yöňdörü jaltıragan, uşunday jakşı jaşooda kenin gördüm. Bir gana kolun taňıp alıptır, kolun suraganımda kolumdu özüň buzup albadyňby degen kabar boldu, oşon üçün taňıp jürem dep aýtdy degende Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oşol jerde o Allah'ım, o jaratkan Allah'ım, sen bereşensin, Kudayım sen jomart geçirimdüsün, oşo bir tuğandın kolunda geçiri dep dua kıldı, hurmatlı bir tuğandar. Gördüңүздөр, bu nerseden ala turgan sabagыбыз, Allah Taala'nın bir kiçinekey nersesine karşı çıkkandı kanday bolat eken. Erten bul dünya kıynalasınbı, jırgaysınbı, bul dünyada milyoner bolasunbı, Kuday saktasın bir gembagal bolasunbı, bir değil ötöp. Göçödögü milyarder, 10 milyardtagan dollары var adamdı alıp kelseňder, bir çöýçök sen içkeline tamakty içet. Al oşo jerde 100 çöýçök içip atkan jok, urmatly bir tuğan. Sen dele jürösüň, biz dele jüröbüz. Biz dele oşo bir çöýçökö toýobuz, urmatly bir tuğan. Men oşo gözüm menen gördüm. 30 yıl murun milyonerler azır jok, uşunty ele ölüp kalyşkan. 30 yıl murun göçöde sel sayak bolup jürgöndü dagı dele göçöde görüp atam. Al dünyanın köptügü cehastygy adamdın ömrüni uzatıp koyboyt eken, gördüňüzдөр da. Urmatly bir tuğandar, bardygybız oşo kıska dünyada uşul jerge geldim, konak katary geldim. Bul dünya maga bir jön ele bir daraktın astyna gölök ketkendey ele bir wagt dep bardygybız Peygamberimiz aytkanday oşo nersege amal kılıp ötüştü. Kudayım nasip kılsın. Allah Taalam bergen amanatlardı tuğra saktaşka Kudayım jardam bersin. Amanatlardan en başı uşu janыбызды ardaktap, den soğluğubuzdu ardaktap, Allah Taala bergen baylığыбызды ardaktap, Allah Taala berip koygan akılыбызды ardaktap, eň negizgisi dinibizdi ardaktap ötüştü. Allah ar biribizden tagdyrybızga жазsın. Kudayım el jeribizge tınççılık, amançılık bersin.